kwegamira ni iki? Kwegamira ugashaka kumvunira fime ushobora kubikomerekeramo cyo kanabivunikiramo. Kwegamira ni iki? Kwegamira ni igihe uba wicaye uru rukontineri rwawe rukaruha ukumva ushaka kurwegeka ahantu, hari igihe uzarwegeka nabi bahita bakuraho barukubikira, ujye urufata ugiye kuryama. Ntugire ngo ndi kuvugurura urugofero, ndi kuvugurura urutwe rwawe uri kujya wegeka ku mafime y'umuntu. Umvuniye fime ushobora kukuvuna umutima cyangwa iyindi mitsi iyobora amaraso mu mutima. Ufite ibikoma mu mutwe. Murakoze. Igikoma ni iki? Igikoma ni ijambo riba riri kuba buri gihe. Igihe umuntu umufashe ukamukoma, icyo gihe babyita igikoma. Iki ni cyo gikoma. Nakomye iki ni igikoma. Ufite ubwenge buke. Ubwenge buke ni iki? Igihe nari mfite imyaka 13 barambwiye mfite ubwenge buke. Igihe nari impetse imbwa ebyiri zikurira nahetse imwe nazo ngo zishaka nziheke. Narazibwiye ngo mfite umugongo umwe, gusa imwe narayihetse iminota 3 nayo nyikuramo peke yindi. Zarishimye rwose zigenda zindamye. Ntuzamara 3 wowe. Ntuzamara 3 ni iki? Ntuzamara 3 ni ijambo abakecuru bakunda gukoresha cyangwa abantu bashaje bakunda gukoresha bakuciye umugani, bakareba bakavuga ati imyitwarire yawe iri nk'iya Marina ntikwemera kuzamara imyaka 3. Akanakumira. Akumiro ni iki? Akumiro ni igihe uba uri kureba ijambo, uri kureba ikintu ukumirwa. Abantu benshi bo bumiwe usanga bifasha utya, nako munyihanganira iyo bifasha utya akaba ari agahinda usanga bifasha utya. Ibi nibyo aha bahita mu myanya ndangakumirwa. Sawura koze. Gukora ni iki? Gukora ni igihe uri mu gikorwa runaka, nk'ubu aka kanya ndi gukora. Murakoze. Nje mwabanye mu iki kiganiro ni Morgan.z, Bash.z ndetse na Waridi. Ariko ngo nta 12 ufite. 12 ni iki? 12 ni umubare bafata rimwe bagahekaho kabiri. Igihe ticara kutwigisha 12 nje kabanjije kunanira, nkajya nsiga umwanya muremure ungana na santimetero 5. Akambwira ati ahangaha naba nanditse rimwe dash kabiri. Naje kubifata mu mutwe kugeza na n'ubu nshobora kubyandika. Murakoze.